Jedna najboljih stvari je meni kako žene traže stvari po torbicama. To je to, ima 4 stadija i to je to. Ja jedan put nisam znao kako pričati curi, jer sam kao, imaš možda žvaku? I svaka žena će reći kao, naravno da imam. Jer ona ima žvake. Te žvake nisu skoro kupljene, vjerojatno ih je dobila za prvu pričest, ali još uvijek stoje u torbici. I onda ti vidiš, to je onaj bijeli orbit koji se više ne proizvodi. Još ima onu radijaciju iz Černobila, hvata. I sad mi krenemo tu flektati to sve i tu krene prvi stadij. Prvi stadij, oba dve na ramenice su tu na ramenu. I ona priča sa mnom, još uvijek flektamo, još uvijek se sve događa, ha i sve, ali jedna ruka nestala je. I ona tu manevrira okolo, svako toliko je napravila izraz lica kao da je nešto ugrizlo unutra. Meni je bilo kao je ovo bio loš ulet ili ona svako nekako kao, Kako šta ima unutra? Nakon nekog vremena, vrijeme za drugi stadij, ona spušta jednu na ramenicu, treba joj više manevarskog prostora. Ali još uvijek flektamo, još uvijek se događa, sve je super i to, ali ona rokće tu tamo. Nakon toga, ona je već polako luda. Ona vena je vidljiva na čelu. Ona skida torbicu, zaustavlja flektanje. Sve koliko god bila ta mala torbica, vi imate taj talent, koliko god bila ta mala torbica, vi kad lupite u neku ravnu površinu, ta torbica se poveća barem 6 puta. To, nam to više nije torbica, nego bačva. Ona, uglavnom, ako ni tada i to kopanje s 2 ruke, prebiranje i to, ti polako se već udaljavaš. Pa ne, pa samo sam uletio, ne trebaju mi žvake. Bog. 4. stadij, gotovo je. Znači, u tom trenutku i vena traži žvake. Ona okreće torbicu, dere se na DJ-a, stišaj muziku, ne vidim tražit! Iz te torbice izlazi sve moguće. Znači, bivši dečki izlaze kao, pa ja nisam mrtav. Ovo nije bilo čistilište. Mirela nije sotona. To su kosti kućnih ljubimaca. Ja kao, šta je to? Pa to mi je prvi hrčak. Nisam se mogla odvojiti od njega.